A gdje si? Evo me iza tebe, u autu ovom bijelom iza tebe. Pa smo neko sad imao sutra Zagreb, pa nije dođe. Pa dobro, što ćemo, evo tu smo ja i ti jedan ispred drugoga. Samo ostavi djevojku u autu, djevojka, ona je žena. Dobro, ona što je prijavljena policija, danas vidimo sad odredi na policiju, brate. Sutra se... Što će ona prijavljivati, ona došla 30 km od mog grada, ona nema veze sa mnom. Ona nema veze sa mnom. Ona nema veze sa mnom, ostavi negdje djevojku, idemo se ja i ti sami porazgovarat, naći. Ajde, sedimo sutra, i ti. Pa što sutra na metar sam od tebe, ja sam, mene će ovi ostaviti, dečko sam sa mnom. Sad vas trojica, ja sam s tobom. Mogao sam ja s 200 ljudi, evo otiće oni, evo ostavit će mene, ožda ja sjednem s tobom u auto. Prijavljene policije, vodiš se 5 ljudi tuda. A da me prijaviš na policiju? Jel to želiš da uradim? Da me... Da vas 5 policija uzima 5 Koja nas petorica, jedan mi drug u ovom autu, i ja i... Ajde, opet policija pa tamo rješava. Niko te neće, ožda ja sjednem s tobom u auto. Prijavljene policije, vodiš se 5 ljudi tuda. A da me prijaviš na policiju? Jel to želiš da uradim? Da me... Da vas 5 policija uzima 5 Koja nas petorica, jedan mi drug u ovom autu, i ja i... Ajde, opet policija pa tamo rješava. Niko te neće dirnut od njih. Ma nema Boga da te niko dirnut. Ja s dva druga, druže, ne znam s kim si ti. Ja s dva druga, oni će me ostaviti. Ajde za ovu policiju, Bačku. Evo reci ti da me ostave. Imali smo dogovor sutra da dođemo u Cikrenci. Aj ti smo imali već dogovor 2 puta da ti dođeš, nisi došao. I danas sam došao, sve stižu oni moj brat i pričamo sve. Gdje za ovu policiju, Bačku? Od mene dole se 5 ljudi tu pred otem. Što nije došao sam? Daj mi na telefon. Daš? Ajde, ja ću sam. Ljudi, jel vi stvarno mislite da meni bilo ko treba zasmina? Jel vi stvarno mislite da bi on sišao, da sam ja došao sam u hotel i da sam ga nazvao i rekao siđi da bi on sišao, ne bi zvao bi policiju. Prva stvar, zato je uzeo hotel preko puta policiji i to ću vam objaviti u idućem snimku. Jedan drug mi je čekao ispred hotela, jedan drug me vozio. Kad su izašli van iz hotela, susreli smo ih na cesti, gdje sam mu rekao, ajde molim te stanimo i drugovi će otići da riješimo što imamo. Pa i ti si frajer, nikog se ne bojiš, koga boli kurac ili nas trojica. Izađeš van i kažeš, ajde care, 1 na 1, pošteno fair. Kaže ženi, upali mobitel i snimaj. To se tako radi. Pred ženom se ne povlači. Isto tako ta žena mu može posvjedočiti da li je bilo u situacijama sa mnom u etno selu kad je 5 ljudi došlo, da li sam se ja povukao i u nekim situacijama po diskotekama ovdje ondje, da li sam imao neke situacije, da li sam se povukao. Tako da sutra da dođe Asmin s njih 5, ja ću se poboriti potuć pa makar izgubio. Ili bilo ko, šta da radiš, tako je, kako je, čao zdravo. Pa nasmijavali ste se i sladili ste se kad je Kristijan po njivama i kukuruzima došao sa motkama sa njih ne znam koliko, pa ste pričali da sam ja pobjegao. Kad je Kristijan došao, policija, novinari i njih ne znam ti ja koliko njegovih tih, a ja nakon 10 mjeseci zadruge izlazim tek van. Tako da budite objektivni i budite realni. Ja sam njemu rekao daj da uđem u tvoj auto, daj da me ostave nasred autoputa, daj da šta god, evo imam još snimaka u telefonu, 40 minuta razgovora gdje ga ubjeđujem, drugi dan isto momak nije došao, 2 puta prije toga nije došao. Prvi mi se javio kad je izašao iz Elite, počeo mi na telefon slat poruke, onda sam ga nazvao, onda je počeo mafijat na telefon. I onda nije došao 2 puta na dogovoreno mjesto i naprasno je došao u Opatiju. I kao, pa ne dogovorili smo se sutra. S nikim se on nije dogovorio za sutra, on se samo pojavio u Opatiji, jer ga ova nafortala da dođu provocirat i izazivat. Ona koja je rekla da sam ja monstrum i da sam ju maltretirao i gurao pištolj u usta, a on koji mi je najstrašnije psovo porodicu. I eto ja došao, i oni policiju, ali oni su navikli da tuku, maltretiraju, zlostavljaju, Uroša, Daču, koga god stignu, a kad im se neko suprotstavi, kad su u čorso kako je, onda je policija, halo 92. Razumiješ, tako da mislim smiješno mi je uopće diskutirati o ovim ljudima i diskutirati s vama koji pričate 1, 2, 3, 5 ljudi, ne treba meni niko živ za Asmina, ja stavim u džep i nosim ko privjesak. S ovim ću završiti priču, do ovog ne bi ni dolazilo da je on ispoštovo, jer on je rekao nemoj više ti nju spominjati, ja ti obećajem da ona više tebe neće. Ona je mene sinoć spominjala opet i on je nakon izvinjenja rekao nije Filip frajer, nije došao ovako, nije došao onako. U utorak sam u Bihaću kod njegovog kuma, tako da očekujem
da vidim da li će tamo doći. Pošto nije ni u Dubrovnik došao, nije ni drugi dan došao, nije došao ni u Dubrovnik, kako je rekao, sad ću vidjeti da li ću utorak doći u Bihać. Eto. I ne dođe li utorak u Bihać, nemojte više mi ga spominjati, uopće se neću baviti više s njim. Majke mi ga nemojte bilo ko spominjati. I znate šta je, nemam ja ljudi više vremena za ovaj kokošarluk. Kad kažem nemam vremena, prvo trebam se opustiti za jedno 15 dana, 20 ulazim u reality ili koliko je ostalo do samog ulaska. To je prva stvar. Druga stvar, želim da kvalitetno to vrijeme provedem sa svojom porodicom, ali naravno da ću uvijek odreagirat ako neko ko mi se nije izvinuo iz čista mira mi komentirao porodicu, dođe tu na noge. Naravno da je on došao u Zagreb, u Pulu, u Dubrovnik, u Split, jebalo bi se meni. Nego baš ovdje, to ispada jako velika provokacija i udarac na mene. Trenutno se u Crikvenici puno ozbiljnije i puno opasnije stvari dešavaju da bi se ja bavio sa ovim glupostima koje realno mene ismiruju, ali to da se vajem Asminom, Majom, Enesom Bakovićem, Šupkom koji me moli da ga ubacim u reality, pa mislim, katastrofe ljudi, katastrofe, stvarno, ispod svakog nivoa za uopće baviti se time. Tako. Napila se ja izjava, ne, sad je on kriv, što je on kao nekome vani ispričao nešto. Jeste bre, napijem ga, mogu da ga jebem, mogu da radim što hoću. Uro, sad je kriv dečko što je napolju nešto ispričao, ona isto to ispričala napolju. Ona isto to ispričala meni, Slađi Poršali, nema ko meni. Gledajte ovo, kad je bila s Đukićem na Zlatiboru, tad kad je snimala Amidži show, tad je bila diskvalifikovana, znači izašla je zbog mene diskvalifikovana jer je mene tamo masakrirala. Izašla van, išla snimat Amidži, bila s Darkom Lazićem, tvrdim, stojim iza toga. Bila s Darkom Lazićem i Đukićem, sve u isto vrijeme na Zlatiboru. Pa otišla da bude otela najboljoj drugarici muža, Pecu. Pa otišla na Kosovo da bude sa Čorbom. Pa plakala za mnom, pa što je još bila s njima što se ne zna. Pa koga vi zajebavate? Pa kad si ti to sve stigla? To su žene koje buraz, nije Mensur je ranije. Ja kažem kad je diskvalifikovana, točno u onom periodu, tih 2-3 mjeseca, je ona izredala njih, nije ni bila, ljudi pratite me šta pričam, to su, nešto je prije, nešto je kasnije, ne možemo je nadodati što nije diskvalifikovana radi mene, ide snimat na Zlatibor emisiju, friško diskvalifikovana, bude s Lazićem, bude s Đukićem, ode kod Čorbe na Kosovo, kresne se s Čorbom, vrati se nazad, uzme najboljoj drugarici muža, bude s njim, bude s ovim, pa to ne može ni, a znaš šta je, te djevojke se misliš da je jedna, misliš da je ona, kad se kresnula sa Đukićem, rekla ovako, ujebote, na šta mi je najbitnije? Pa Đukić je bio ovdje s 5, 6, 7 riba. On je kresnuo 5, 6, 7 riba. Pa ja moram odmah na kapi tražiti vaginolete. Pa ja odmah moram tražiti urologa, ginekologa. Ja moram tražiti pregled. Pa to mi je prioritet. Ne, njoj je prioritet ko je šta rekao. I onda se mi svi jebemo i ovo radimo nakon 2 dana u realitiju. Češe nas kara ko da svrab imamo. Razumijem. Jesi, brate, da te pitam, jesi nekad najebao podnos na to? Nisam, brate, jesam, ali ja sam, brate, ja pazem, ja i kanesten, i ovo, i ono, ja sam, pa znaš šta je meni rekla jedna žena iz produkcije, pa kaže ti više puta tražiš urologa i preglede i ovo i ono i čajeve za ovo, za ono nego ove žene, one niš ne traže. Ja se ubi, traži kondome, traži urologa, traži ovo, traži uvin čajeve, traži kanesten, traži mast, one ništa. Njima pička, njima je gotovo, njima je pička ko kancelarija, ko radno mjesto. Udri, deri, peri. Nijedna, vjeruj mi, nije pomislila da ja se sjećam, ima žena o kojima se svašta priča, ako imaju, ja sjećam kad sam se ja Dalile vratio poslije tih svojih izleta. Mrš na kapiju, traži ovo, ono, kondom, traži urologa, ona odmah traži. Imaš ti žena koje drže do sebe i koje paze na ovo je. I onda meni neko kaže podrška. Pa ja, kako da ja mislim da je narod normalan? Upalim TikTok, podržavate lizanje WC šolje, mazanje nutelom, lizanje poda. Upalim reality, podržavate Filipa Đukića kojeg frajer udari i on ništa, gleda u njega i bleji. Prodaje jedno te istu priču za svaku, pa s nekom moraš biti. Podržavate
Minu Vrbaški, što je sad ju je prosvjetila, vidjela majku Božju i hoće da bude s 19-godišnjom. Podržavate Maju Marinković koja je silovala dečka i sad prebacuje sve na njega, on je sad krivac. On je sad jadan krivac što je on nju izjebo mrtav pijan što je naskočila na njega, nije mu dala da živi. I sad je on kriv, sad će njega napadat, ona tak i sad ide redom. Ne daj Bože da se dečku digne tlak i da joj jebe mater. Upalim YouTube, vama je glavni lik Desingerica i Jelena Karleuša. Nije vam više Hanka Paldum, Zdravko Čolić, ne znam ti jako. Vama su glavni likovi Jelena Karleuša i Desingerica na estradi. Ona kaže, ja nikad nikog nisam odala. Pa moj pokojni džed Žarko zna da te Desingerica jebo. Nasva usta si to i prvi put kad Desingerica negdje kaže za nju nešto što nije u redu, ona će to ispričat na sav glas. Jer ona je to indirektno svima rekla, cijelom svijetu. Dala do znanja da ju je ovaj oprašio. Jer nju nema ko nije, nju jedino pingvin Asmin nije izjebo, jer to joj je počela je da razmišlja malo i o podršci, dobila po prvi put nešto malo podrške, ali nema di se nije umješala. Ona je pokupila sve one najgore hejtere svih. Hejtere Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, jer se jebavala isto sa Zvezdanom. Ona kaže, ja nikad, ove djevojke se jebu bez veze, pa s kim si ti bila u vezi? Pa ja i Janjuš jedina dva jadnika priznali ju za vezu. Jel nas tukla ko Svetog Iliju? Jedine dve budale, drugi ju svi jebali bez veze. I bila jadni, pokoj mu duši, tamo skoro izdahnuo. Ja volim svog muža i Mislim, ljudi, ja sam prvi bio s tim curama. Ja ih prvi volio, drage mi bile, simpatične. Ja bi volio da je ona drugačija, da je bila drugačija, ja bi bio s njom. Ali ja ne mogu reći, ljudi, to je živi užas. Mi smo svi krivci, mi smo svi, ja imam 5 prijava u policiji, ja ne mogu s djetetom ove godine otići u Novi Sad kod babe, jer mi zadnji čas advokat javlja, joj, brate naš, previše je to prijava. Kao ne tražete na granici, nemaš ništa, što ja moram riskirati s djetetom od 1 godinu i 9 mjeseci, hoće me zatvoriti ili neće. Sunce ti jebem, žareno za nešto što nisam napravio, pogotovo ne na teritoriju te države. Ali ja sam tamo okarakteriziran kao ustaša koji je bio na Thompsonovom koncertu, ja imao temperaturu kući, nije mi padalo na pamet da sam zdrav bio. Da idem na koncert gdje je 700.000 ljudi. Gdje sam možda stampet. Baš je lepo otpevao Thompson. Brate. I svaka čast za čovjeka. Mislim, znaš ono. I onda svi su krivi, samo oni nisu krivi. Sklope te babuskare, sklope te profile, nađu te degene toga i udri po svakome, udri, samo oni nisu krivi. Mislim, znaš ono, ne kužim. Te babe su se do jučer su se svađale, klale, sad su vam aneli i Maja dobre, sad su vam se popišale na vaše svađe. Sad su vam podruke, hojs, hajs. Mislim, ludilo. I sad ćeš ti komentirati reality. Ja koji mogu komentirati, vjeruj mi, nuklearnu fiziku. Ja dokomentiram tu splačinu koja se... Sve bi to bilo super da je to samo realno i real. I da se tamo neko ustane i kaže, oprostite, o čemu se ovdje radi? Idemo redom. Gospođo Marinković, vi plačete za Filipa Cara, spominjete njegove storije kad vani idete na servis, na mali servis analnog otvora, vi gledate njegove profile, plačete, pričate o njemu. U istom momentu se imate neku interakciju sa od vaše prijateljice najbolje stanije momkom. Vamo se šmekate sa nekim Lukom, jebe vas Đukić, pričate o Desingerici, Čača vam govori da vas čeka neko 6. a pozdravljate drugaricu indirektno nekog momka. Koga vi zajebavate, gospođo? Sidi doli da te nisam čuo. Terza joj je jedini bio stresao sve u brk, zato je šutila ko zalivena. Onda Aneli bi pitao, Aneli, koga ti voliš, s kim ti želiš biti, što ti radiš? Onda ovog, onda onog. Ali kad znate zašto to ne govore? Jer onaj koji to kaže mora znati da će snositi konsekvence svih bolesnih fanatika i hejtera koji gledaju reality. I onda Filip Car kaže jednom u 2-3 mjeseca suštinu, istinu i realnost i onda tapete po njemu. Ljubomoran je, kivan je, ovakav je, onakav je. Dobro, ja sam evo crče kući, sjedim i plačem. Ljubomoran sam, jer nikad nisam, ja doživljavao na 2 metra da se ona guzi.
i ona i druge. Sve moje bivše. Da se na 2 metra od mene guze, a ne na 650 kilometara. Razumiš? I one doživljavale od mene i ja od njih. Ja ih znam kakve su. Ali isto tako, nemojte mi se predstavljati. Ja sam bio onaj koji je ustajao i govorio, narode, ja sam nakrivo nasađen, i sada kažem, ja sam nakrivo nasađen nakarada. Nisu mogli čača i majka sa mnom na kraj izaći. Vječito po sudovima, po policiji, po ulici, vječito jebaji, ovo, ono, drkaji, vječito imao naopako veze. Ja sam taj. Ali vi pričate da ste institucije, da imate karijere, da ste vi neko i nešto, da ste vi zvijezde, da ste vi ime i prezime. Ko, brate? Pa svi. Pa Maja Marinković kaže, vi ste ugrozili moju karijeru, evo jesi mi poslala klip malo prije, jučer, ono gdje je rekla, vi ste moju karijeru ugrozili. Pitaju Janjuš, koju karijeru? Ja ne znam koja karijera. Di je ona stvarala karijeru, na čemu, na kurcu? A koji je ugrozio karijera? Za ko kaže da je ugrozio? Neko joj je ugrozio, karijeru je stvorila na kurcu. Sad kad je ovaj gurno kurac, kaže da je ugrozilo karijeru. Valjda je dosadašnja karijera bila, ne znam, švedski akcioni, duže se guzila, pa je ovaj ugrozio, kraće guzio, ne znam. Ona kaže da je institucija, da je jedina iskrena. Pa ako si iskrena, što nisi rekla da se jebala na Zlatiboru? Nego na kraju kad se pojebala u realitiju, znaš zašto je ona priznala, ljudi, da se jebala na Zlatiboru? Da bude lakše ovo jebanje sada. Jer ako sam se pa ja kažem da nisam bolji, ali oni kažu da su bolji. Oni su kraljice, legende, institucije. Ja kažem, ja sam budala, poroča, nakarada, naopak. Ali vama su one kraljice, boginje, institucije, firme, ikone. Jebote život. Ja sam ubica, ja sam guro pištolje, ja sam ovo, ja sam ono. Jebote živote, evo. Kuj? I šta to radi napolju? Pa zamisli, pa znaš ti koliko takvih snimaka ima, tih slika, snimaka, toga, takvih stvari. Ja nisam, kunem ti se o njima nikad, 90% ničeg iznao. Javno nisam, ja ih imam, druže, u svim mogućim pozama, u svim mogućim, to je drogirano, pijano, vani, izjebano, to ne znam di brate, dolaze mi mene i oni misle budale šta mi šalju da ja ću da to objavim, brate, pa oni su ludi, boli me kurac, brat, nek sjebe. Daš objavljiva pa jebu se po televiziji ko što. Brate, stavlja jebote ruka do tu unutra i pika u usta, liži, brate, ja ono. I koga oni podržavaju, brate? Daj, molim te, brate, ali znaš šta je najgore? Što neko ko je onako donekle normalan i ko donekle rezonira neke stvari, razumije, kad kaže nešto, oni ga napadnu svi. Oni mene napadnu svi. Ja sam bura, znaš koja je moja razlika, ljudi? Ja sam s tim ženama bio i zato je malo neumjesno kad ja pričam o njima, jer sam ja njih ljubio, mazio, vodio, dovodio, grlio, ne znam ti ja šta sve radio sa njima. Jesam, ali sam ja njima i tada istinu govorio. Ja sam i tad govorio, Filipe konju, jebem li ti, vrh glavića ti jebem, kad s njim razmišljaš. Meni je i tad bilo muka, ja sam jebo majku sam sebi. Kužiš, ja sam sebi i tad jebo majku. Ali sam i njima govorio ono što je činjenica i suva istina. Ali brate, nisam sebe radio akademskim građaninom, a bio totalni klošar. Nego sam rekao, ovo što ja radim živ. I sad stojim iza toga da sam 3 godine u realitiju, dok sam boravio 3 godine u realitiju, pokazao ništa dobro. Pokazao sam vulgarnost, tuču, poroke, ka kocki, ka alkoholu. Pokazao sam labilan muški karakter. Pokazao sam švaleraj. Pokazao sam kupleraj, kurvarluk. Ja stojim iza svega toga. Ja ne mogu reći da sam ja pokazao naučni rad koji sam napravio. Ja ne mogu reći da sam ja tamo napravio izum neki. Ja ne mogu nešto reći što nije. Ali ne mogu, vjerujte mi, se nositi sa spoznajom da gori od mene pričaju da su bolji od mene i da za gore od mene, kad kažem suvu činjenicu, sam napadnut. To mi je sačuvaj Bože. To mi je tek sačuvaj Bože. Pitaš me sam se pokajao za to. Pa da se za određene stvari nisam pokajao.
vjerojatno bi 3 godine naredne i dalje to radio. Razumijete me? Vjerojatno bi naredne 3 godine iste stvari radio i ponavljao. Jer sam sve 3 godine imao priliku da ponavljam i radim iste stvari. Vjerojatno bi me sad gledali danas na dan Božića kako me napije tamo neka budala pa me zlostavlja, maltretira ili jebava. Da se nisam pokajao tih nekih stvari. Vjerojatno ne bi snosio vani konzekvence, određene prijave, javne sramote i ne znam ti ja šta, da nisam u momentima svojih grešaka. Ma ja sam imao ponudu da te nagovorim za da uđeš, šta lupetaju, da vidi, ima puno komentare koji kaže da žao ti ljubomoran si zato što nisi ušao. Uraz, 200 ljudi je samo van. Brate, ja sam ti živi svedok kad me zvala mene ona kako se zove Milica, jebote, kad trebao da uđem ja i znali da smo ovako dobri, da se čujemo, da igramo, trebao sam da te i ja odradim, da idemo kao zajedno, kao ovo, kao ono, pa evo neki izađe. Brate, radilo je 50 ljudi na tome da ja uđem. Ja mogu da izvadim ovdje brojte, ono sve što je pričala sa mnom, pa imam i pisane poruke. Makedonija, 50 ljudi je radilo na tome da ja opet budem u realitiju. 50 Imam pisane poruke, pa to zna i ona kako se zove, ona što je ušla unutra sad, ja opet Ana kažem, Čurčić. Zna i ona ta. Ne znači da nikad više neću ući u reality, ali da uđem u reality gdje je postava i ekipa ovakva ko sada, ne. Znate zašto? Zato što niko više posle mene nakon 24 sata ne bi ostao u realitiju. Ne bi ostao. Muškarci bi morali nasrnuti, a ne bi nasrnuli, jer ne bi imali muda. Grebalo bi se, skakalo bi se na sve strane, pilo bi se, s 3 bensedina bi skočili na 18. Sad ti, Dara, znaš da li, Tara, jel ti znaš sad da nema šanse da su ga zvali kad ti kažem ja imam pisane poruke od Milica? Šta lupetate ljudi? Jeste lud? Pa oni su stvorili... On mu je 2023. kad je već izašao, kad je pokrenuo na ova platforma, on mu je sjebao cijela, pa zato su propale te 2 sezone. Evo ja da vi kažem, pa zato su propale te 2 sezone. Eto. Evo, neka kaže on da li nije to tako. Ova kaže, tuko si djevojka u realitiju, kao štitila te produkcija ovo ono. Pa ja sam jedini muškarac koji je najviše bio tučen i maltretiran u realitiju. Napadan, nasrtano na mene najviše da nasrnu i na jednog muškarca osim mene, Janjuša i Mensura s kojim nisam dobar. Vjerujte mi, ja, Janjuš i Mensur smo 3 muškarca koja su najviše trpila nasilje od žena u realitiju. Da je neko od nas Izola, ali Izola samo od jedne osobe. Da je bilo ko drugi od muškaraca doživljava određene stvari, vjerujte mi, dum šaka u glavu, prvoj, i opravdavali bite to. Opravdavali bite. Vjerujte mi, opravdavali bite. Ono što smo mi izneli i istrpili, prvi ja, drugi Janjuš, treći Mensur, ni jedan muškarac ne bi istrpio i izneo. I isto tako Zola. Vjerujte mi, bilo koji drugi muškarac bi, evo ti neka neka ga izgrebe, neka udari, ili bilo koga od tih muškaraca, vjerujte mi. Ti Zola i van elite, i van zadruga, vi ste trpili to nasilje. Da, i bježao sam, nemojte, meni ljudi pričaju da sam nasilje, bježao sam, nema, pa one se odaju same, ja imam klipova 15 gdje je pričala šta je radila. Kako je bilo ovo ono, teretiš me da si ti gurao pištolj u usta, onda kažeš unutra, joj, to je bila toksična veza, pobili bi se, ali ja bi njega ubila. Znači, bila je toksična veza u kojoj on, ja znam šta sam ja trpio, šta sam ja doživljavao, ali hoću ti reći, kad gledaš sad iz ove prizme, iz ove perspektive, kad gledam ljudi na reality, nisam im tužio zato što se ja ne tužakam. Ja se ne tužakam, oni pričaju da se ne tužakaju, ja idu na sud sa svakim, a ja se zaista ne tužakam. Ja da sam htio, 2 djevojke koje ona objavila javno na Instagram, to je kazneno djelo bilo, ona je objavila ženu golu na Instagram. Za drugu ženu rekla da je kurva, da radi za 20 eura. Oba 2 žene su angažirale advokata, ja sam spriječio da se ne ide. Ja sam snosio štetu svog auta, ja sam snosio štetu svog stana iznajmljenog da platim, ja sam snosio štetu svog sata, sve sam ja snosio. Nikog nisam dinar tražio, nikog nisam tužio i ništa nisam, jer sam krivio sebe. Jesi tio da budeš njom? Jesi tio jebavat? Jesi osjetio tad emociju, ne emociju, sviđanje, ne sviđanje, ovo ono? Snosi štetu, druškane. Snosi, druže, štetu. Snosi štetu svojih kući da te kritikuju, ljudi da te kritikuju, stvari da su ti razbijene i da ideš po policiji i da te prijavljuje tak i ona i ne znam ti jako.
Kužiš, snosi sankcije, druže. Hoćeš s bolesnim, hoćeš da ideš na Lazu Lazarević da kucaš na prozor. Evo vam sad, Filip, pogledajte. Sad snosi, druškane. Sad ćeš snositi teret toga. Sad će ti se raditi o glavi konstantno. Konstantno. Ovaj Jasminu ne zna di je on jadan gurno prst u trofaznu struju. On umjesto Bogu da se pomoli Allahu u koga već vjeruje, u Djevicu Mariju, koga god, koje god je veroispovijesti, nebitno. Moli se Bogu, druže, ti ne znaš di se ti, koga se ti loviš. To su žene Miljana, Maja, to su vam identični sklopovi ličnosti. Tih žena kad se uloviš, ti si mamin. Ti si mamin, to pa ja znam, pa ljudi, završit će se ovaj reality. Može se izjebat s kim god hoće. Prvi izlazak van, čim se domogne telefona, ide sa skrivenog broja meni poziv. Ide meni poziv, ja će trpi proganjanje dok god ne naleti na neku budalu za koju će se vezat više od mene. Jel to vam je tako? Može se ona opleski, to je muški mozak, ona se oplete s kim god, onaj lijevi, desni, gornji, donji. Koji Miljana? Miljana se može oplesti s kim god hoće, ali prvo čim se domogne telefona, opa Zoki. Halo Zola, di si, šta radiš? Mamo ide u kući pravo, brate, šta pričaš. Rekla, meni jučer žena poslala poru, pričala Aneli u pušionici. Ili ne znam kome još pričala, ne znam, kaže nema, ja moram... Ne znaš kad je bila sa bebica ovdje kod mene, koji su tu haos su mi napravili ovdje, brate. Zvali su me ljudi tamo da počeli su da lome tamo po kazina, po jedno, po drugo, kaže, brate, oni su tvoji gosti, jebote. Jebote, to je bio opšti haos. Ali znaš šta je najgore kad slušam? Mene zove frajer Buraz, ja sam ih uvijek i štitio i ovo i ono, ja nisam budala. Nego ajde, ovo su iz inata, ovo su iz ljubomore, to su brate, iz bolesti, iz nimfomanije ljudi rade. Iz bolesti, iz nimfomanije. Ja kažem, ja to radim iz svojih niskih strasti i požuda. One rade to iz nimfomanije, to su žene već od 30 godina, treba da djecu imaju. Da ganjaju djecu, a ne frajere. Mene zove frajer ljetos iz Crne Gore, kaže, brate, koga se ti riješio, ti nisi kuku jadan, ti nisi svjestan, evo je tu u hotelu, žena došla sama na ljetovanje. Ja rekao, brate, s kim da ide, ona nema prije, pa vi vidite njihove čestitke kad idu. Pa da li vi vidite tu drugove, neke prijatelje neke. One malo prijateljica što imaju, to im iskaraju muževe kombinacije, dečke ovo ono, nemaju prijatelja. Tak ide koga di prihvati da sjedne jadan. Majka se makla zato što žena što će, vidi da s ludacima je, ima posla. Razumiš? Brate, čovjek me zove, kaže, ova sama došla, unela kofere u hotel i samo ide, ganja društva, ganja frajere, ganja luduje. Ovo ono, rekao, brate, ne znam šta bi ti rekao. Ja kartam s društvom, moram držati telefon sa strane na videu. Ako smaknem telefon sa videa, ona uzima taksi i kreće meni na gajbu. Došla jednom, ja nisam bio na toj gajbi gdje sam bio, brate, prijeti mi da će mi doći kući majki. Ja šta ću, kaže, samo 5 minuta da porazgovaramo. Hajmo 5 minuta porazgovarati. Ona kad uđe ovdje u Primorsko-goransku županiju, svi dileri kažu, joj, svim dilerima pala sjekira u med. Ne moš ti ko Milenko Lakić, ne moš to natoriti. Ne moš to natoriti, to je pijano ili drogirano ili na tabletama. Ako nije pijana, drogirana ili na tabletama, to je kung fu, brate. To je kung fu, to ne moš spriječiti. Pa evo ti Đukić sad s kojim kaže da nema ništa protiv njega. To je ljudi non stop. Ja ne moram to gledati, ja znam evo sada šta se da, to vam je non stop. Uroše, daj tamo, daj Ana, daj ovaj, daj onaj. To ti je stalno kukuljenje problema. Ko što se Zoli dešava sa ovom. Ali onda gledaoci koji to gledaju i ljudi koji to podržavaju, koji vole takvu personu, jer ima tu i dobrih stvari, ona zna biti simpatična i smiješna i energična i ovakva i onakva i zabavna. Znači podržavaš, ali stavi ruku na srce i kaži, kad nešto nije ok, prema drugim onda nije ok. Ne možeš ti tom Đukiću nametnut da je on tebe ocenkario kad si i ti ocenkarila za taj seksualni odnos, kad ja znam za to već 2 godine. Kad Slađa Poršalina zna, kad drugi znaju. Ne možeš ti tog dečka napast da je on, znao si jebavat, on meni dolazi, kad si ti bila ta koja je inicijator da se taj dečko napije i da ga izjebeš. Razumiješ, ti neki, onda ovaj Luka isto ovo što radi.
I onda ko će to treba tu cijelu garnituru izvest van, aj kući noga u guzicu, nećete dobiti dinara. Zašto ćete vi dinara dobiti? Za šta? Što nas lažete? Treba nova ekipa. Nova ekipa, totalno garnitura, Treba nova ekipa. Evo ti na TikToku imaš 20 ljudi koji će ti ući bud zašto unutra poput Enesa Bakovića ekipe koji će ti biti zanimljivi i smiješni, zabavni. Da. Novih cura, šta mi možemo vidjeti? Evo od prvog mene, evo idemo poći od mene. Šta ćemo mi od Miljane i Maje nešto novo vidjeti? Možemo vidjeti kako spopadaju momke, kako ponižavaju druge djevojke, kako se jebu, kako okreću kolo na druge, kako napadaju druge. Šta ćemo mi vidjeti? Šta ćemo mi više vidjeti od Aneli, s kojom sam ja dobar i koja je meni draga? 3 godine si ti unutra, djevojko. Ti unutra imaš oca svog djeteta, 2 zaručnika i 2 potencijalna frajera. Šta ćeš ti meni više pokazati? Šta ćeš ti više meni pokazati, sestro? Ti jesi meni draga, simpatična i dobra, ali ti meni unutra više nemaš šta pokazati osim greške. Sad da li ćeš pogriješiti na ovu, lijevu, desnu, gornju, prednju, zadnju, gornju, donju stranu, to je sasvim nebitno. Ti nemaš više šta pokazati. Ti ulaziš iz godine u godinom sa sve većim greškama. Šta će više pokazati? Ali ne možeš ti kome? Zapamti ovo, Makedonija. U mom četu, evo, ne pljuju me, u tvom 100% me pljuju. Pljujenje nema, ali neke komentare, ono... Kužiš, sad ti je komentar, sad će ti ovo izaći na YouTube-u, moj i tvoj razgovor. I dole ide. Šta ovaj vepar, kome će on govoriti, pa ne može vepar. On je ljubomoran, on hoće da... Oni jadni nemaju pojma ništa, nemaju veze s vezom. Sad ću da kažem moje mišljenje, samo kratko, pošto nisam te prekinuo.